Azori Albert Arek is a young composer from Kampung Inamong. Let me introduce Albert Arek. He's not around. He come from the Putaton. My neighbor. Iya kan? Kenapa kau tidak bahas panggil dia? Dia tidak pergi. Oh, voice. Oi koto bumai buhan toko lembubo Riko tompok nongabi pemuhakan Umoso rozo no Bikwa the Christmas Noti gido namin nyabit komopuman Christmas,
ay sumumunuto Christmas song Naawos sila at pinuritin Duway sumulong caroling Lord, ito kumuhisan ikakadasan Christmas Moninong notok yumana Another Christmas Another so Christmas Satu kali lagi Another Terima kasih